Poštovani gledalci televizije VNet, nalazimo se u Zavičajnom muzeju u Visokom, a povod našeg gostovanja ovoj ustanovi jeste i početak, nadamo se skori početak, restauracije crkve Svetog Prokopija u Visokom. Jučer, tačnije posljednjeg dana mjeseca novembra, u Visokom je održan jedan sastanak na kojem se povela priča upravo o restauraciji spomenika pod zaštitom države, odnosno cjeline u okviru crkve Svetog Prokopija. Sa nama je Lejla Bečar koja je bila jučer na tom sastanku, ja ću reći jedan dio organizacionog odbora cijelog ovog projekta i naravno ti ćeš nam reći nešto više o samom sastanku i o onome što je planirano da se uradi na pravoslavnoj crkvi u Visokom. Prvenstveno da pozdravim gledatelje televizije VNet i hvala vam što ste došli da medijski popratite ovu jednu našu inicijativu. Inicijativa znači za pokretanje obnove i restauracije i konzervacije nacionalnog spomenika crkva Svetog Prokopija je protekla znači od uposlenika Zavičajnog muzeja Visoki. To je nešto što je bila, evo recimo, lično moja želja dugi niz godina i jako mi je drago, jako sam zahvalna što je naša direktorica Dženana Ganić prepoznala kvalitet te neke ideje i želje i što smo mi stupili u kontakt i sa novim sveštenikom pomenute crkve, ali i sa nekim drugim organizacijama koje nam mogu pomoći da ovaj projekat bude što kvalitetnije realizovan. Mi smo jučer znači održali sastanak na kojem smo upoznali novog sveštenika Miljana Rađenovića, koji je također izuzetno zainteresovan da ovaj projekat zaživi i da u što skorijem vremenu vidimo ovu crkvu u njenom punom sjaju. Tom sastanku su također pristovale Adisa Džindo Šuta, direktorica kulturnog nasljeđa bez granica, kancelarije u Sarajevu, i Aida Vež, koja je regionalna muzeološka koordinatorica. Jako nam je drago što su ove dvije izuzetno utjecajne gospođe iz Sarajeva pristale da surađuju s nama, jer to su udruženja koja su radile dosta na projektima restauracije i konzervacije historijskih građevina, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego po cijelom Balkanu. Radile su stvarno sa svjetskim stručnjacima i to su upravo ljudi koje mi želimo da dovedemo u Visoku. Nama je sad sljedeći cilj znači da finalizujemo projekte kako bi mi mogli da apliciramo na taj fond, ali u isto vrijeme i da animiramo i lokalne vlasti, ali i lokalno stanovništvo kako bi se priključili i pomogli nam znači da završimo ovaj projekat na najbolji mogući način. Vi ste jučer, dakle, zajedno svi obišli crkvu Svetog Prokopija u Visokom, vidjeli ste u kakvom je trenutnom stanju. Već se rekla, novi sveštenik koji će obsluživati upravo u Visokom je stigao, on će boraviti u Blažuju, ali veoma zainteresovan za obnovu same crkve. Kakve su prve, kako kažem, impresije i njega, ali i vas kada ste ušli i pogledali kompletan taj prostor koji je ponavljan pod zaštitom države? Pa mislim da prve impresije, recimo mene lično, ja sam odavno zaljubljena u taj prostor. Meni je stvarno fascinantno i mislim da bi svako iz Visokog trebao da posjeti tu crkvu što prije i da vidi, jer mislim da je to stvarno drago ne samo Visokog, nego cijele centralne Bosne. Te freske i taj arhitektonski sklop je nešto stvarno što se ne viđa svakodnevno na našim prostorima. Pogotovo kad je riječ o pravoslavnim objektima koji su dosta rijeđi u ovom nekom dijelu i po meni je vrijednost i sličnost sa manastirom Tvrdošem, sa žitomislićima iz Mostara i upravo zbog toga smatram da bi se to trebalo što bolje i što hitnije riješiti. Mislim da je svima bio donekle pomiješano osjećanje tog oduševljenja prostora, vrijednosti umjetničke i historijske, ali uz to vrijeme i velikog nivoa degradacije samog objekta. Objekat jest, saniran mu je krov, ko što smo mi pričali prethodno, rađeni su neki radovi na fasadi, nešto poslije rata, sve, međutim, u većini slučajeva to je stvarno bila riječ o nekoj primarnoj, relativno neadekvatnoj zaštiti i ta crkva stvarno treba što prije, znači da se adekvatno riješi. Ono što je izuzetno pozitivno i što nam je ova naša Adisa Džino Šuta potvrdila, ona je arhitektica, da je konstrukcija crkve je u izuzetno dobrom stanju. Znači ona što se konstruktivnih elemenata apsolutno nije ugrožena sama gradnja. Jesu neki dijelovi koji su uglavnom od drveta, ali to je opet nešto što je puno lakše popraviti nego betonske zidove, naročito pošto je nacionalni spomenik. I ono što mi sad gledamo kao primarno i na što ćemo se mi fokusirati sigurno tokom 2017. godine jeste obnova fasade i obnova prozora.
Nakon toga bi slijedili radovi i na enterijeru i na kući u kojoj će eventualno da živi pop sa svojom porodicom i na drugim pomoćnim objektima. Koliko u stvari može biti problem, pod navodnicima problem, to što je objekat pod zaštitom države, jer poznato je da ukoliko se bilo kakvi radovi trebaju izvoditi na takvim objektima, ipak treba dozvola. Pa znate šta, to je stvarno nešto što je koliko je dobro, donekle je možda malo i lošije. Recimo, svi radovi su u prosjeku duplo skuplji. Automatski vi morate tražiti duplo više novca da se nešto izvede, ali u isto vrijeme smatram da je to izuzetno bitno i da to nije bez veze stavljeno tu. Mislim, po mom iskustvu rada na nacionalnim spomenicima, pogotovo po pitanju restauracije i konzervacije, jako je bitno i da se koriste originalni materijali i da se zgrada, objekat drži u izvornom stanju, jer sve se to na kraju radi upravo zbog tog istorijskog značaja i zbog tog osjećaja pripadnosti koji ljudi imaju tu. Mi sad možemo teoretski uzeti crkvu Svetog Prokopija, sve skinuti freske sa zidova, vrat, nove, da budu još ljepše, ali tu se niko neće više pronalaziti. Nama je cilj, znači, da neka osoba koja je živjela u Visokom prije 30 godina i bila u toj crkvi, kad dođe, za 10 godina dođe da se osjeća da je to nešto njihovo i da je taj objekat drži taj dio, znači, koji ima u njihovom djetinjstvu, njihovom životu i da se to prenosi iz generacije na generaciju. I evo za sam kraj, već smo spominjali nekoliko puta objekat pod zaštitom države. Koliko u stvari mi u Visokom imamo, naravno, nekoliko objekata, koliko držimo do toga, koliko u stvari smo svjesni da imamo objekte pod zaštitom države, odnosno nacionalne spomenike u našem gradu. Vi ste nedavno radili u Čajingradu, prostor, dakle, koji nije pod zaštitom države, ali koji je također jedan jako bitan dio za istoriju Bosne. Koliko smo u stvari, evo to sam nedavno pitao i direktoricu, svjesni šta posjedujemo u našem gradu? Pa, nažalost, mislim da većina građana nije možda u potpunosti svjesna, ali u isto vrijeme smatram da je to odgovornost svih nas, kako nastavnika u školama i tog nekog obrazovnom sistemu ljudi, tako i ljudi u muzeju, ljudi i u medijima, evo recimo i vi, jel? Mislim, svi smo mi tu nekako podjednako krivi, ali verovatno ljudi iz struke da snosimo najveću odgovornost. Mislim, nama je sad stvarno u cilju da radimo na popularizaciji tog našeg kulturnog istorijskog nasljeđa. Znamo da se općina Visoko radi sad strategiju razvoja turizma. Ono što mi radimo nekako interno po dogovoru kao uposlenici Zavičajnog muzeja je da radimo sada neku tu lokalnu promociju našeg nasljeđa. I mi se trudimo preko Facebook stranice, ovako preko medija, preko naše stranice Zavičajnog muzeja da nekako malo prezentujemo tu građu, ne samo onog što mi imamo u muzeju, što smatramo da se isto treba malo više učiniti dostupnim javnosti, ali ono što imamo u okolini. Što se tiče nacionalnih spomenika, Visoko ih trenutno ima 7, s tim da ima par na privremenoj listi. To koliko god da je to odlično za jednu malu sredinu da ima tako relativno velik broj nacionalnih spomenika, donekle i loše jer to dosta ograničava recimo i nas kao uposlenike Zavičajnog muzeja, jer to je nešto što je automatski pod zaštitom države ili lokalne vlasti. Zavičajni muzej tu nema pod navodnim znacima prava da se miješa, mi možemo samo da šaljemo neke sugestije i slično. Međutim, u isto vrijeme smatram da je to jako bitno i ja sam apsolutno za to da se i drugi objekti tipa džamije Saračice, tipa Jevrejskog groblja i sličnih nekih lokaliteta, da se i oni ipak stave pod zaštitu države, jer to je nešto što opet garantuje da će ti spomenici biti zaštićeni i da će neko eventualno odgovarati koliko dođe do devastacije. Mada se dešavale devastacije i ranije. Drugih lokaliteta po Visokom, ja sam pripravnica tu 6 mjeseci, ja još nisam obična na 30% lokaliteta, a ja i Adisa smo stalno na terenu. Mislim, ovo je nevjerovatno bogata općina. Ja sad evo svim građanima Visokog poručujem da idu u Tušniće vidjeti nekropolu Stečaka, koja je genijalna, da idu u Gorane vidjeti nekropolu Stečaka, da odu do Dobrinja da vide ukrašene stečke, Čajangrad, divan lokalitet, Dvor, Bedem. Mislim, mi stvarno imamo izuzetno bogato kulturno-historijsko nasljeđe. Ja vjerujem da će uz pomoć općine Visoko sa zaposlenicima Zavičajnog muzeja kao i drugih udruženja koji su izrazili želju da rade na ovakvim lokalitetima, da će se ovi lokaliteti početi redovnije čistiti, da će se uključiti u neke turističke ture i da će stvarno postati dio našeg svakodnevnog života, što će omogućiti da svi mi i svi građani Visokog znaju koliko imamo nacionalnih spomenika, koliko imamo lokaliteta i kako i zašto ih čuvati.
Hvala ti puno, Lila, za odvojeno vrijeme. Pratit ćemo mi dalje realizaciju ne samo ovog, nego i svih ostalih projekata, pa da na kraju krajeva i turistički uzdignemo naš grad. Hvala vama.